iminsi irashize Aline General Sultan Makenga bamubonye muri Kivu y'Amajyepfo yerekezayo mu birindiro bihari bya M23, ariko ibyo birindiro bigera kuri 4 kugeza ubu tuvugana. Kinshasa bakimara kumenya uko General Sultan Makenga yagiye hariya hepfo, ni iki bakoze ko bataye umutwe bikomeye cyane. General Sultan Makenga kuva yagenda ntibarongera kumubona. Ese byagenze bite? Kinshasa ni iki bakoze ko bataye umutwe? Ndetse muri Dimi Up bakaba bakoze inama y'igitaraganya kubera General Sultan Makenga wagaragaye muri Kivu y'Amajyepfo iminsi 4 bamutegereje bataramubona. Ayo makuru yose ndaje nyagusobanurire, izi ni incamake. Si ibyo gusa, nanone General Sultan Makenga muri iyo minsi 4 aho yari ari hose natwe tutazi, yatanze itegeko rikomeye cyane, aravuga ngo tugomba kubahinduramo ibiryo by'inkoko. Tugomba kubahinduramo ibiryo by'inkoko. Ni bande bari buhinduramo ibiryo by'inkoko? Ese byagenze bite? Ubu tuvugana ibyo ngibyo byatangiye ari muri Rubero, batangiye kubahinduramo ibiryo by'inkoko ku buryo bukomeye cyane. Ndetse nanone uwo bita noneho General Gachere, uyu we noneho mumuveho ibyo akoreye abanyetanzania ndetse n'abanyengora hano muri za Warikare, abangaba bo abahinduyemo ibiryo by'ingurube. Ibi byose reka nze mbigusobanure neza. Ubundi urugamba rwatangiye gute? Byagenze bite kugira ngo noneho Makenga arakare muri ubu buryo bukomeye cyane? Nanone kandi reka nkubwire yuko Ikarembe mu bitaro habereye ibintu bitangaje cyane. Ibintu bitangaje cyane. Mbega Kisekedi w'umugome, nyagasani Kisekedi umugome no kuri kw'Imana. Inshinge z'amazi zigomba guterwa abasirikari ba M23. Gute bagomba gutera inshinge z'amazi abasirikari ba M23? Aha ni mu bitaro biri Karembe. Ndaje mbikubwire neza, nta kantu na kamwe ndi bugusigira inyuma. Si ibyo gusa, nanone mu gihe Makenga n'abasirikari be ku rugamba basaze, bariye karungu, bari kuvuga bati ewana turakora igishoboka cyose mpaka tubahindure mu ibiryo by'inkoko. Si ibyo gusa, abasoje imyitozo ikomeye cyane, abangaba naba FARDC bari gutozwa n'abafaransa. Abangaba baje basaze. Baje gute? Ese imyitozo babahaye niye? Ese niziye ngamba babahaye bagiye kuzana no kuri urugamba? Nibiye bikoresho bagiye kuzana ahangaha? Byose ndaje mbigusobanure mu minota 22 gusa. Ni incamake, ntimugire ikibazo. Izi ni incamake. Nanone kandi reka nkubwire yuko ahangaha twerekeje hano kuri Twirwaneho bamaze kuba basa naho bagaragariza M23 bayibwira bati mwebwe ntacyo mutumariye. Barangije baravuga ngo Kagame turagukeneye, Perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe nuko, ndetse n'abandi ba president bandi bagiye bari hano muri East Africa. Byose ndaje mbikubwire. Ese kuki Twirwaneho yakoze ibi bintu kugeza ubwo bazanamo n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda? Nanone kandi ndaza kukubwira ko ahangaha uwo bita Bunyoni amaze gukora kuri General Neva none hari kubira icyo akavuga ati ariko mana yanjye Bunyoni ungeza ahangaha gute? Bunyoni ubu Bunyoni ari maraseka none hameze neza ku buryo ari kugenda rwose atambuka imbere ya Neva amubwira ati ariko ubundi bitesha yarangiza akazamura kano gatoki ko hejuru akakamuhereza ariko ukamusuhurisha. Naje mbikubwire neza byagenze bite noneho kuri ubu Bunyoni. So hagataho hano hari ikintu cyantangaje. Reka twambuka tujya kure, nuko nabonye nkabona ari akantu nako ntareka kubabwira. Wambutse ukambuka Afrika ukagenda ukajya mu bihugu by'Abarabu hakurya iyo muri Aziya. Ahangaha turahita tuhasanga igihugu cya Iran. Muhite mucyumva neza cyane mu ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran ndetse na Israeli n'Abongereza n'ibindi bihugu nk'ibyo byose. Aho ngaho muhita mubyumva neza cyane. Hano Iran yakoze iki? Hano Iran yakoze ikintu cyantangaje. Ndavuga ati Iran we, ndavuga ati Iran we, ngiye ngukuri ingofero rwose urategura. Nese vuga ati Iran urategura. Gute rero yateguye? Naje nkakubwira. Ndagasorezaho ku musozo ku munota 20 kangahe uze kukumva rwose kabisa, kuko aka kantu karatangaje cyane rwose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'insi kari igihangange bigeze kure, ariko
ngaya nguko rero. So hagati aho rero ka kantu ka subscribe nizere yuko mwagize gute, mwagakanze. Imana ibaha umugisha rwose cyane. Ka kantu ka like nako mwagakoze, ndabibona cyane rwose kabisa, thank you. So hagati aho rero amakuru yacu tuyatangire, ariko reka mbanze mbwire uyu muntu wo muri comment wanyandikiye arambwira ngo akeneye amakuru ngo yerekeranye n'ingabo z'abanyesouth Africa bita Aruno, ingabo za South Africa uko byagenze. Ndaje ngushakira amakuru rwose ndayakugezaho neza 5/5. So hagati aho rero turatangiye amakuru yacu. Amakuru yacu rero reka tuyatangirire ahangaha hano mu bitaro. Ni mu bitaro biri hano muri Ikarembe. Na hantu bita Ikarembe hari ibitaro bivurirwamo abarwayi b'abaturage basanzwe, ndetse na M23 ikaba ikoresha ibyo bitaro. Ibi bitaro rero abasirikare ba 23 bakomerekeye ku rugamba, abarwaye wenda malaria cyangwa se izindi ndwara bakajya kwivurizayo. Anga rero Kisekedi yamaze kuhabona ahatera icyumvirizo, ahatera imibare, aravuga ati yari ahantu hankorera umuti uko byasa kose. Gute rero yaragiye afata kuri amafaranga ye, arangije agenda ashyira mu baforomo bagera kuri 2, arangije anategeka n'abakuru b'ibitaro, arababwira ngo ngiye kuzana abandi baforomo banjye bagomba guhabwa akazi hano kandi bagakora uko bashaka batagendeye ku mategeko yanyu. Icyangombwa nuko bazajya bavura abarwayi bakamera neza cyane. Gute rero mu mutego mutinde Kisekedi arababwira ati mugomba kuzajya mumenya neza uwo ari we wese ufite aho ahuriye na M23, ndetse n'umusirikari wa M23 uje ahangaha kwivuza, mwarangiza yaza mukamutera urushinge rw'amazi, cyangwa se mukamutera urushinge rurimo umwuka, cyangwa mukamutera ibiki bita bimugubangura. Bityo imbaraga ze mu 23 zizajya zigenda zigabanuka gake gake, ariko by'umwihariko batagetinze nk'abayobozi bakuru. Ariko Kisekedi ntazi ko wajya kwivuriza mu bitaro bisanzwe cyenyege gutyo. We ntago agenda ngajye abafite nk'ibitaro mu rugo, afite farumasi we mu rugo, cyangwa akajya rwakomeye, ndetse aranambuka akajya no kwivuriza hanze we, kugira ngo agire iki, abanzi be batamubonera mu burwayi cyangwa se ahandi he. So hagati aho rero M23 nabo ntago abasazi ku buryo bapfa kugenda hariya. Ariko kuri no nshuro ya none hari abasirikari bari bakomerekeye ku rugamba bagera kuri 2 bari bajyanywe muri ibi bitaro. Niyo mpamvu amakuru natwe yatugezeho, n'abasirikari ba M23 2 bakomerekeye mu rugamba bajya kubavuriza hano muri ibi bitaro. Bakihagera intare za Sarambwe zirebye ukuntu situation imeze, zirebye keya bari kubahereza yakasa mutwe, umwe ku ruhande mu gihe yarari kureba, yarari gucunga neza areba mugenzi w'uburyo bari kumuvura bagiye kumutera urushinge, arebye aravuga turi arushinge ko mbona rudasanzwe. Ati muforomo buretse gatoya turebe. Arebye asanga urushinge ikibereyemo n'amazi, ubundi naye barebye basanga n'umwuka wibereyemo. Tayari abaforomo 2 babandi ba mbere bari barahawe amafaranga na Kisekedi babakwemwa kabo karenge, tayari baba barirutse. Mu kwirukanga M23 ibitangiye kubarasa. Babandi bari mu bitaro boherejwe na Kinshasa babakuye yimbunda, tayari ruba rurasakiranye mu bitaro. Amasasa aravuga. FRDC yari iraho hafi nayo n'aba FDL baba baratabaye baza kurwana intambara ku bitaro. Reke ibiravutse, baba barwayi bari barwaye nabo baba babahereje imbunda, batangira kurwana baryamye ku bitaro. Ngayo nguko mw'abantu mw'uru rugamba ndakubwiza ukuri ko rubera mw'ibintu by'udukoryo. Buriya ari gihe tuvuga amakuru mukagira ngo turimo turababeshya, ariko ibi ni ibintu biba biri kubera hariya ku rugamba, ibintu biba bitangaje, biba bibera aho ngaho, uba wumva ko ari ibintu bidashoboka. Mw'abantu mwe ndakubwiza ukuri, uru rugamba Kisekedi yaramaramaje kugira ngo aho yabonera M23 hose hashoboka. Ndetse ubu nanjye mbonye ushaka kumbwira ati ariko ofisi nimba uziranye nabo ntago naguha ku mafaranga ukagenda ukankurira Sultani Makenga mu nzira. Uyu nguyu yaramaramaje mpaka ngira ngo mujya mubyumva bivuga. So hagati aho rero urugamba rwabaye aho ngaho rwarangiye. M23 yahamagaje undi musada, kugeza ubwo n'ubundi izo FARDC na FDLR baje birangira babasubije inyuma kure cyane. Ndetse kandi nanone ibyo bitaro babandi abo boherejwe na Kinshasa bose barafatwa, babandi bari birukanse bo bahasize ubuzima b'abaforomo bahawe amafaranga. Ariko abasirikare bo buriya baba babizi, babonye rukomeye bamanika amaboko. Ariko umuturage we wahaye amafaranga gutyo we yavuga ati ikiri bundokore n'ugucika tayari.
urajya gutera umuntu amazi umusirikare kandi uri umuganga ashinzwe kuvura ikihebe n'ikitari ikihebe byose akavurira hamwe, niko kazi ke, ntago areba ngo ibiki n'ibiki. Ngaho nguko rero hagati aho reka twihute cyane. Uyu ni Makenga wamaze kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo ajya mu birindiro bya M23 mu nkambi aho ngaho, ndetse binavugwe ko ariho yarari kuyoborera urugamba rwose rwo muri za Rubero na hano muri Plaine d'Ruzizi ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Ariko imbone z'ibisiga bityaye bicanye ku maso za Kisekedi ziba zamutaye mu mbone. Ubutasi bwa DBAP bwa Kinshasa buhita butanga amakuru uti turamubonye aha naha. Tayari rero uyu munsi wa none hakaba habaye inama muri DBAP ya Kasamutwe. Muri DBAP habaye inama, umwe mu basirikari bari baroherejwe kuri ino misiyo yo guhiga Makenga ndetse no kushaka abamwegere hafi aho ngaho, bamubaje bati ese ko iminsi 4 ishize uyu buto mubona biti, nimba ubu Makenga aravuyeyo nimba ataravuyeyo nabo ntibabizi. Aravuga ati twakoresheje ibishoboka byose, dushyira drone hejuru mu kirere ishobora kumara iminsi nizenguruka mw'icyo kirere hose turebe ko twamubona, tugerageza gushyira ibineka amatelefone y'abamwegere hafi aho ngaho, ntitwumva anakopfora kuri telefone, turagerageza dushaka anabahinzi bahinga mu mirima kugira ngo baduhe amakuru nimba hari aho bamubonye, nimba hari aho bagize gute, biranga birananirana. Mu miji abamotari bashyiramo, reka se nakubwira, aho mu byaro abana n'inkumi n'abasore n'impinja zose bazigeramo, barazivuga ati nimutubonere ino sura, bakamwereka ifoto bakavuga ati nutubonere ino sura ya Makenga uzahita uduhamagara utubwire amafaranga y'akataraboneka aragutegereje kandi n'ibanga rikomeye. Bose ubu bafayarinze kugeza ubwo bakoze inama baravuga ati ubundi Makenga ni igice ari gutegura cyatumye agiye pfiriya ko tuzi ko tumumenyereye muri za hano za Guma ndetse n'ahandi. Bahiye ubwoba, ubutasi buneka za maneko zose barazikoranya, bagira ngo tubavuga ati gute ni iki kigiye kuba ko yimanukiye pfiriya hafi ndetse muri bino bice bya za Uvira gutyo n'ahandi hose. Ati Uviraho nibaba bagiye kuyitwara, kandi nanone amakuru avuga ko Makenga yibereye mu ndake ahantu tutamenya, arimo commanding urugamba ndetse ashobora no kuba yaruvuyemo cyangwa utaruvuyemo nta wamenya, ariko urugamba rwo ari kurukomandinga neza. Kwikubitiro rero ati tugomba kubahinduramo ibiryo by'inkoko uko byagenda kose, n'ibinanga turabahinduramo sondori z'ingurube. Gute rero aho ni muri Rubero bwo twakomeje amakuru cyane, kakano kareka ariko ntimukibagirwe, nimba wakibagiwe wongera ugakoreho neza cyane 5/5. So hagati aho rero aha ni muri Rubero ubu tuvugana, muri twa duce twose mu 23 yavuyemo tugera kuri 12, imirambirandagaye hirya no hino. FRDC wazarendo aba FDLR bose barandagaye, bakubiswiza kabwana kanyafu Makenga yakabacishijeho. Ahangaha icyabaye niki, mu gitondo bazindutse bagaba ibitero bihurizamo nuko nayo mu 23 n'ubundi nayo iri kongera kwinjira mu tundi duce yagiye ivamo, uduce tugira kuri 12 twose. Ahangaha intare za Sarambwe zaje zifite umujinya, zirasa zikubite, zikubona ufite imbunda tayari pa, ntabyo kuvuga ngo wamanitse amaboko cyangwa se ngo uri umwana cyangwa ngo uri iki, upfa kuba ufite imbunda wayipointinza we mu 23 kubura tayari. Rero urugamba hano ubu rwambikanye guhera mu gitondo, ubu rurimo M23 iri kwihanangiriza. Ubu tuvugana amakuru angeraho nuko uduce tugira muri 2 dushobora kuba tugiye gufatwa neza byuzuye 100%, ariko ntabwo turafatwa 100%, ariko byumvikane ko buriya nubwo bimeze gutyo nabo ntabwo bagenda ngo bahite binjiramo gutyo gusa nubwo bahavuye. No, ntabwo byahabera nko muri twa duce tubitwana muri Warikare bumvishe ngo mu 23 bagahita bazinguta twabo birukanka n'imbunda bakanazita bagakizwa n'amaguru. Hari aho bihagazeho, niyo mpamvu ubu rugamba rukomeye cyane. Umwana ari mararira nyina ntiyumva. Aho ni muri Rubero bimeze gutyo, ubu rugamba rurimo ntabwo tuzi uko biri buze kugera amasaha aracyari mabisi. Nimugoroba wenda turaza kumenya ati se byarangiye gute, bahigarure cyangwa ntibahigarure, byose birashoboka. So hagati aho rero nanone twerekeze muri Warikare. Uyu nguyu bamwita General Gakeri Juste Musanga. Uyu nguyu yari mu byerekeza hano neza muri Warikare. Ukinjira muri Warikare ni ibyo bice yibereyemo hafi aho ngaho. Urugamba rero rumeze gute?
uyu nguyu amaze guha ibihano bikomeye cyane abasirikari b'abanyengora baje bavuga ati twebwe tugiye gufata bari abasirikari bari mu 23 tubagira ingoroji, twebwe turi abana baturutse muri Angora tuzi kugoreka abantu tukabaguramisha imifupa tukayikonyagura, twebwe rero ubuturaje rero bakikarakasa gutyo bayobowe na FRDC hano muri Warikare, Wazalendo zo ziri imbere ku rugamba rw'umuheto ziri kuvuga ati ewa ni hariya mu 23 n'abariho twerekeza. Kumbe uwo bita General Gaceri aricaye ari kubareba neza gutyo, timwe muze uzibere umuntu mujya kurwana nkaho yakagutinya asubira inyuma akakubwira ati ngwino nta kibazo, ananisekera. Uyu nguyu Gaceri akurasiye abanyengora arabakubise izaka bwana rongera arabatonora ku rwego ruri hejuru. Nyagasani Gaceri avuze ati Sultani Makenga nimba avuze ngo tubahindure mw'ibiryo by'ingurube, tugomba kubahindura mw'ibiryo by'ingurube tukafata tukajya kubasya ingurube zikabarya, cyangwa si inkoko, cyangwa n'ubutaka nabwo tukabufumbira. Nicyo mwaze nyine nta kundi. Bwe muraza kwica abana bacu, abagore bacu, abakobwa bacu, abasaza bacu, ba mama bacu, ababyeyi bacu. Mwebwe nta n'isoni muri gushukwa n'amabuye ya Kisekedi. Muzi byabaye mu Minembwe, byabaye mu Minembwe murabizi. Kugeza ubwo noneho twirwaneho ubu tuvugana yamaze kuba yandikira abantu benshi cyane, nkuko nabikubwiye. Ubwo twanakomeje cyane twihuta, harimo Kagame, ni ukuvuga banditsi baruwa ndende cyane batabaza bagaragaza n'ubwicanyi bwahabere, ariko ikintu cyabasembuye cyane ariko koko kikabasembura byakasamutwe nibira bitero bya drone byabaye ku munsi w'ejo, bakica inka zigera hafi muri 5 bakasenyura amazu y'abaturage. Noneho byaje gukomerekeramo n'akana kitwa Ndera, kitwa n'akana gato kitwa Pasi bakunda kwita ngo ni Kadafi. Aka kana niko kabaye intandara, kana k'imyaka 14. Aka kana ugashoboye ko kari gakunzwe cyane hari mu Minembwe. Ahangaha byatumye bandika ibaruwa baravuga ati mwebwe mu 23 ibibazo byabaye ibibazo, aho tumaze kugira gute kwiyunga twarasize umwe hamwe, ntago muri kudutabara nkuko byagakwiye, nkuko twashyize hamwe nta murimo muri kutujenje cyane, none muri bibiri kuba timudubu bufasha buri furu kuko turi bamwe. Ahangaha bituma noneho bagira no kuri barandika bataginga Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, baragenda kuri Perezida nyakubahwa Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi bamushyiraho, barangije bandikira William Ruto nawe ubwo ni muri Kenya hafi aho ngaho, barangije bajya kuri Museveni nawe bamutagingaho bamugaragariza ibi byose biri kubera hariya, bavuga ati mudutabara ibi bintu nta Nyagasa ibi birakabije. Bashyiraho n'uwo bita ngo Nindera, bashyizeho uwo bita na Samia Suluhu wa Tanzania nawe bamushyiraho, n'uwo bita Indera. Uyu nguyu ntago ndi kumumenya neza cyane ko hari n'undi wundi bashyizeho Rubio, bamwita Rubio. Bose babashyiraho baravuga ati ibi biri kuba hano ni ibiki mwadufashije koko Kisekedi akomeze atugire gutya. Ariko Neve bamushyizeho mu rwego rwo kuvuga ngo we Kisekedi we Neve izi ngabo za uri kuzana hano nizo ziri kudukorera ibi byose, bari gutera hejuru Kinshasa ikazana amadrone, namwe mukaza ku butaka murangiza muza muhugura. Ibi ni ibiki? Ntago byumvikana, turababaye. Ese tuzakora iki? Kuko se nyine bazakora iki? Bizagende bite koko? Ariko ngarutse hano kubyo nge nkunda kumenya, Kagame we yaravuze ati ikibazo cyabari abantu ndacyumva cyane ndanakizi. Ubanza bari no kugisengera senga Imana ati Mana ubafashe, buriya nta wamenya, buriya kuva yaruvuze ngo ababizi buriya reka tuzategereze inkono ariko ihira igihe. Nimba hari kitarakorwa buriya wasanga ari kukivugutira umuti, ashobora gukusanya aba perezida bose kabwira ati wenda dukora iki n'iki, abantu bari gupfa gutya na gutya, namwe rimwe mugire, akongera agatumiza bagahurira na Kisekedi hiryo, nuko ntiwamenya. So ngaye ngukorera nibyo byo mu Minembwe. So hagati aho rero reka twerekeze hehe nanone. Makuru ko mbona ashizera kamakuru ashize intambara yo muri Kongo itarangiye. Oya bigomba kurangirana amakuru agashira n'intambara irangira. Aracyaza ngaye. Amakuru aragira ati uyu nguyu bamwita Bunyoni.
uyu ni Bunyoni ngira ngo muramuzi cyane, abarundi cyane baramuzi, natwe ariko nta turamuzi. Uyu Bunyoni yarafunzwe ku rwego rukomeye kugeza ubwo Neva nkuko nabibabwiye yavuze akirahira akavuga ati njyewe ndagasoma uko neshya we Bunyoni uzava muri gereza ari uko namaze gushyingurwa ndi mumva. Ariko se turi kumwe cyangwa ntago tukiri kumwe? Mumbwire nimba tukiri kumwe kugeza aka kanya. Ati rero wowe Bunyoni bugumye muri gereza, ariko Bunyoni aragenda bumuhanga ukomeye cyane, yari n'umukire. Uyu Bunyoni ni cyamutaba yari yubatse. Burya kubana ni byiza mw'abantu, munyarike mbwa ati kubana ni byiza, kugira inshuti ukabana n'abantu bose neza, mukakomunikana neza cyane, mukagaragarizanya ubushuti, kuko burya iyo ugize ibyago nibo bagutabara. Uyu nguyu yari yarubatse umubano mwiza na Tanzania biza kugera baravuga atari kuri ya muntu wacu ko twawubanye neza cyane, akaba yari afite ibikorwa inahangaha, ari umushoramari mwiza ndetse akajyana n'umutima mwiza ni wabi Burundi, kandi na hari uko gute Neva amuheza muri gereza ngo azamurekura kandi n'imitungo yiwe iraho ngaho. Rero biravugwa yuko ni Tanzania niyo sino kuvugwa ni nako biri. Tanzania yategetse Neva iramubwira ati gira vuba fungura uwo muntu byihuse vuba, nubwo uri perezida wa Afrika yunze ubumwe, ntago bivuze yuko ugomba guhohotera abantu, natwe tugomba kukureba bagushyizeho twanagukuraho. Ahita amufungura. Ubu rero kuri ubu bamaze kumutegeka ya mitungo yose yarari kwishimamo bari barafatiriye, ubu yose arimo arayisubizwa neza 5 akantu ku kandi. Neva ari kuvuga ati mara yanjye unkuye ku birayi, oya ibirayi sara bigira burara, unkuye ku mikeke n'amavoka, unkuye ku nyanya wowe tungu burabona wendi tinemaze kuryoha ameze neza mu mitungo yawe. Nganguko undi nawe rero agatambuka yimireye neza cyane yigira gutye mbwa ati Neva hello, ariko n'agatoki kamwe akamusuhuza ngo hero uru nuru akabimanura hagasigara urunguru ruhagaze, akaba ari rwamusuhurisha. Nuko nyine nabikora hano kuri YouTube bihanwa, ariko nyine nuko nyine ari kubigenzaho bwati hello meze neza. Ariko nyine ni kwa kumwiryaho bikomeye cyane. So ngaye nguko rero, so agataho rero nanone nani nakubwiye ngo dusoza amakuru yacu, nakubwiye ngo ndakubwira uburyo ki Irani yakoze ikintu cy'akasamutwe igitega Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irani yaragiye ijya mu byaro hirya no hino mu gihugu cyabo, ijya no mu mujyi ahantu ibona yuko heze nyine hagaragarira amasatelite n'ibiki, ikahakora ikibuga kinini cyane, ikora ibibuga byinshi cyane by'indege, icamwe imihanda myiza, icamo buri kimwe cyose, ku buryo ubona ko ari ahantu indege zigira gute ziparika, izindi zururukira. Nuko Irani irangije irabidesigninga neza cyane, iha n'abaturage za gasopo kuhegerera babuza, aravuga ati hano ni ibigo bya gisirikari bigizemo indege. Irangije irakugendera, bajya mu Bushinwa barumvikana mu ibanga rikomeye. Ubushinwa murabizi ku kintu cyo gukora ni fast, babwira ati nkorere kibahita bagikora, yewe niyo waba ugitekeje umutwe wawe uragihimba bakagikora. Irani irababwira ati mwe munkorere indege z'ubu bwoko mu bipupe by'ibipirizo n'ibiplastike. Ibidege barabikora bya rutura, ibidege bitabaho n'ibitabaho byinshi cyane, ariko byishiye bwahishye, ibipupe by'indege z'amamiliyoni za kajugujugu, ibifaru bya tanka bino bya burende, amamodoka y'abasirikari, byose ibiriya byose byifashishwa ku rugamba bigenda, ibigenda mu kirere, amadrone, indege z'intambara zirasa n'izitarasa, byose babikora muri plastike no mu bintu bahaga nka kwa kundi mujya mubona abana bajya ku myicungo bakabihaga bagashyiramo umwuka, ariko kigahita gifata forume y'indege yakasamo, twavuga ati noneho iriya ni rurimbuzi. Barangije barabizana ku bwinshi babikwiragiza muri bya bibuga byose bagiye barema mu gihugu, bakabipangamo neza, bakabitenga ku murongo, ukabona ni indege ziraho za kasamutwe za danje, ukabona ni ibifaru bya danje, ukabona ni ibimodoka bitwara abasirikare bya danje, ukabona mbega ewana Irani ifite igikoresho
kumbi byose ni ibiplastike ni ibiki, nta na kimwe gishobora kurekura n'ikisi n'agasaza na kamwe n'umwambi, kuko nyine ni ibiplastike ni ibipupe biraho, ariko bashobora kumuvinisha bakagenda. None bagakora amayeri bakazana n'indege za kajugujugu rimwe na rimwe bakazihaparika bakongera bakazihagurutsa. Leta zunze ubumwe za Amerika zareba kuri za satellite zazo hejuru, zareba hasi zikabona ibyo bibuga zikavuga ati Irani kifite igikoresho, Irani noneho tuzakizwa n'iki? Bakabireba gutyo, nta wundi muntu wemere kuhagira ngo afotorere iki, ari Leta zunze ubumwe za Amerika zibikontoreraho. Ejo bundi rero bagiye kurasa, bakurasira ibyo bibuga byose, barabirasa indege barazitura, koko Amerika nayo bagiyeho baravuga ati Irani twayirashe ibibuga by'indege byabo twabirashe, reka sinakubwira twabakuye ku mugati, igisirikare turakije bwahehe, kumbi ibibuga by'indege abana bafite ahantu babishyize pembeni utamenya, kumbi ibibuga byabo biri iyo ngiyo. Bega manipulation, kumbi indege zabo nta nimwe yigeze ipfa, nta kintu na kimwe cyabo kigeze gipfa. Baba we Irani we, hano urantunguye pe. Leta zunze ubumwe za Amerika zibe maso, Irani ishobora kuba iri kuvuguta umuti noneho ku rwego ruri hejuru, umuntu atamenya. Reka dutegereze turebe. So hagati aho rero ndabashimiye cyane, reka mbifurize kugira umunsi mwiza. Izindi update z'amakuru turaje mu kanya rwose nimugoroba tubagezeho ayandi makuru y'ibiri kubera hano kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yo ni menshi cyane, reka mbashimire, Imana ikomeze kubana namwe. Ciao ciao.